Muli mutya bassebo ni banyabo, mwebale emirimo, mwebale okuyiya, mwebale okutetenkanya. Ono kwolwalero masanu merere, omuso gachaye tanti, mbaga, kuba eno mbaga. Ono kwolwalero sobola okuba nga nsinkana, oba nditambula n'omwami, gwebeta, kasoka abalamuseko, abainonole. Neyanziza omuli ku mukutu, Dr. Kusaini, ogwiguse ensonga mu Iwanga. Tuli ku site ya Balon and Sons Estate ekipando nsula bali kirengerawo njaba jacho Balon and Sons tusaba okuli estate empyaka wano tuli minoni nsubiro libo na Collins ngabo oli kubona ati yewa akabino wanda ulo wa black konko baba ogwo musigiti oguli awo ogwo oli gulengera eri isomero eri yawo nti estate eri makati gene bano bani babere ngabo oli kubona so nkubiza mna ifodi eyo eno estate joli kubona we kubitaku Dr. Kusaini tomunenya Balon and Sons zachonenya baba banenya kikati sawa dino Balon and Sons bani baba abantu babebye omuntu bamuguze empewo bamala bamwechanga kuwe bale ino we okikoloto kubango gemaganya bakasoma emyaka jona kito fezira atoma baba nze kati atawo oli kundeta okubanga nkokobera story yange chendi kwenda onomezemo Balon and Sons maze ibanga nga mpeleza bana Uganda tutunza akuma akemberenge kano kamitwala 45 aye onfuni abana abali ebulaye eyo babitirivu ino nga bansinga sente mitwala ejana 45 loni ndikwenda akuma akatwala mama wange ali butaleja ndikwenda akuma akatwala mama wange ali kamuli banesiga yakubira abewe nti bana Balon and Sons ale sakuma tya baba bakale mama bakale sakuma kali wano kitegeza ki ntimbe ya mukuma akemberenge emyaka n'emyaka ngankola delivery ntokola fancho muntu wampeza sente ngeza kokubanga omuntu ekintu kyayenze kyene ekyo kyafuna ni Bible ko bantu omuntu yali omwesigwa mu kitono ni mu kinene olugalo lwange luliwa nti side no tutunda itaka milioni na kitundu aye omwana ali ebweru kati akompeza milioni na kitundu ati loni ndi kwenda onfunire itaka kuba kati abantu batandise n'okwesiga loni okusinga omuntu owenganda okusinga mukwano goncho owenganda bomwegeza sente njo kwenda akugulire itaka abasinga baba nebizibu wanu byatajja kukobera tofu ate ngozawo ja kumulo panti ono mu walugando namukola ki akati wojoza Balon and Sons oba nobufunanyizibwa ompeyeza sente do ofune service jo yenze era ngeza kwino kubanga ndi customer oliyenze itaka osindike sente oba wasinga bwa muntu kuba basinga bakola bati olumpeleza sente ngola asinga bwa muntu ekwida ku receiving biwandiko sente do badisindika kwa account efe ya banka oba ya mobile money wabanga oli just go sindike tomukemye baba sente chikemo odiwa yeso omuntu waye Uganda ngale na alina obuzibu engo omuntu batajja kukobera kati mbakwiza omuli eyo Balon and Sons tutunde itaka kisano eno estate ngabo oli kujibone eli ku Collins milioni na kitundu baba chidi milioni na kitundu abasinga ndo badi weekend ndalo omuntu ya distance ya dikwa aye difune mwechi obugaigo bwensibo obugaiga botajja kwerabira asate kijoli kufuna musete diri kukoya musubiro libona so bana ifyo tukukubiza sete do digeme bulungi n'obwegendereza abana omuli ebweru ojja kutuuka okuyira no bakubuze kikyolagawo sente bakubira nti senda ndadiwerezanga abantu bandi bajja kuza kikyolagawo kati bamugezigezi eno estate etakubitaku milioni na kitundu ombuza measurements bichi idam gundi namba ifo jawa chamso namba eri kubayo eyo namba iferi kubayo eri ku WhatsApp obo jawa namba denkosa tubenga tugemagana kubenga lotidenkana tufuna omuvugaiga tufuna mufuna mpola igwe nkubira Balon and Sons ina usente dichi nenze mfune itaka iya nkubira na usente imeka tugemagana ebye ife ye baba nsubira ensonga neyo kibanda mpola ne yanziza kibanda mpola era nekisinze kubanga kituyamba omwana ali yali wansi ngaloza tasola kufuna itaka nti osobola okufuna itaka otya olina obusente imeka sasulanga kumpola mpola tujja kukuwa ebiwandiiko itaka libenga lifuuse liryo ye baba twitiza kibanda mpola igwe nkubira era tojja kumbuza no kundi sente imeka dendi notandika na dola iye nkubira twogere ebifi yonko olina obusente imeka abantu kati babo libona yate batandise okugula bona banatira okumalawo kati muna ifodi eyo boli kulinde itaka liwe meka ozukuke ayi bakoba niwo lawo kyo kuzuka ayi wozukire we nawo wona bila muki
Umaiso kati sambyako ye baba yo nalo nsomera ku kunamba wadi wali abamala batola video do bamala batakwa amanamba okay bayiba abantu kati enamba yo singa ate sayiba aka video kali ku enamba yosomye kati nsomera kunamba ata awo kirese bulungi kati namba yeisimu je bigusinga okukozesa sawa dino kuba namba edo diba busy ino aye nina namba je ndi kuba wasadi letali busy ine iwe tuweze message namba eri 0750 jibayiriremu 0750 85 kinana na mukaga na munana iyo namba gweteza ku message tukubire eri ni ku WhatsApp tujabanga tukwiramu tukutusako ebintu ebyo munemga kati soko bali mukaddo diri kubita sai china baba amayumba gago eno jogera tukamboze ye baba ole boydanga ali kwenda plot eyo ngeri mwene umbeya kujimuwa enomba mwadimu wera we bali ati yafunange baba ebyo ba open ti kwako soko bali mami nakapachi waife twamuweire eitaka mwesi yensango wani ne wati ajata project kuba yena ina chagwa izi chagaise ku Uganda kumina Uganda nachamongeireko ate bakuba alina nsubira aliongerwako kati bamwe ife twamuweire kati byo boyida notwagira kungaba na itaka nze kintola kuchi okugabire numbange you notandikirawo so kati mai fodi eyo koze so mukisa guno nga SH bakaliji kumalaku motoka dido gula dikayo yota SH no ngaboli kubona baba nso atije kunere yo mwami yo yali ku yota SH yawo so ndowoza tukatambulira la estate ninje Daroni and Sons ochobo mane nzeka stange magana omuntu kibategeeza nti mbange magaine naye tujatambula buli kimu tujachibalaga oba estate ya diri mukamuli diri eyo ninji adi iganga diriyo wa diriyo so baninze tutambule ninze nsolo kwanga nkulambuza